Rainbow of Sounds Music School kepada Naksionong Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo ha kising sajanya Little Flower Higher Secondary School Maubri kadon bunjait kirukom hikai ha kaliang ka tem kaput bat karwai kesiau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal kikena akibahan news nem senang kila banwan pentebit ha keneg music school bat amdan jinge nagamta ki larang baru banwan pentebit ha keneg music school Haga sin kebalai la penlong biang ya kata masa sok turun Riboy District. Ya kena kata masa sok turun la penlong da ke Riboy Tourism Environment and Developmental Forum haka jingi trelang bat kesenjuk kirang basyonong nongkra nong lendo. Ki paiba nong rap sok turun Riboy kilawan bani simbenta ha kena kata masa kebanlong kum sibenta ban peni bagi nong rap sok turun Riboy ki don ni ke jingi teli na benta ke jing anglut ban kentiwi ki kam rap sok turun ha kena kathan. Om lapat ban len bau so turun ubami na them Riboy ulong wabang na peleng jong giwepan ki jaka gi papenmi ya neu jai so hageneng singi keladon gejing penilekai beper rengkat ru ke jingwan ra de ya gi jajing di beper ya gi balasena dau so turun lawan ru ban sakhi kene kata masa ada ke menteri sarkar ke jela ke badipet ya ketanat kamrep kamriang hapok ke jela ke kong ampren lengdo nang ta ha ke jing lang jong ki arngut kinong mikmat paiba kanong pok constituency uba meral bons im ubre MLA bar uba balajit rani ubre MDC Nanta uba pilihat tiuso uberiu chairman jongga RBT EDF, uba wan pensuk magri uberiu secretary, uba marlam khar mudai uberiu district project officer jongga basin, uba ban sencar lang nongkenri uberiu district tourist officer, uba el pamsyong uberiu presiden jongga senjuk kirang basinong nongkra nong lendo lembat kiwe-kiwe. Ha gene kesingi la yoru ya gijing syat bar kicing rawai nagi konsamla jongga thany. La ruban kedo khendian bahagian kita masalah la ruban iye keriam tenrai jong ginong Riboy kabagi kun semla jong ne kathan kilawan bani simbenta hagen kata masa na kaliang jong kong amprin lengdo kabadi ke menteri sarkar kabadi pet ke kamrep kamriang hapo ke jela habage iye ke jingrenti berkejelong kit kya jong ginong rep sotrun haba ajingran ilaong ba na kaliang jong sarkar MDA2 kanile kat bala ban penlong ye ke jingang not jong ginong rep segene kathan bandon ni ke jingirap na sarkar kaban longkum kalat ban kentiwi ki kamrep sotrun hathany Riboy Very good.
Hakajisem jonga he namar kanega sni ka banang kong bangadik sim benta hakum kinegi festival namar hakisnem ki balader masulet ban sim benta tang haga babam haga balet pet kita masa jongka festival mo hang te hapahal sim teka festival ka bapenlong haga nega sni ka balai kadega sin ka balai tenga ngadang yo ban sim benta kadega sin ka banang kong te hakajisem jonga kadega festival ka nong kalong ka disukmen ka jonga ban suru ban ai mu ya ban ai ka jing kuble ka pahia kino ya lam kino penia juga nega program haga bangha na kalian juga society ngawan hangnya ban sim mentah haga nega festival ling bada ka society jungi nak kisah multi purpose cooperative society iwan tadi sim mentah hangnya tenang bangilaban penia yeu yang kini kiso ki asyar na kini ki jading shna ki bapendi naka society ka jungi pakata namar baka jingwan jong ka COVID-19 tingila sange no arjar atau te ngiyo ban pulong tang arteli te namar ba warjar paro dan sibon tiduan sa election te ngiyo may bungkam ngay ba obon kinong rep ro kilaya disieta te ilay sim ra edin bingi kendo kini kinong elam de perspektif kilang basnong para nang pa nang mundo menyesok meeting bakti mengkapor banyak penbet ko bangi hapan ya piak ya kan ke festival kalau kabarit pagnaro keringi hapan pening siya kapahay ba sotron way nagi organic so belum organic purely organic demi po ka district ke Julibat wadan ni po nang po ini area marjan pada po ka district ibro ko umi lut ni download lagi jaga andre kami ba pat po kaneka right nongdo right nongpo right marnar ta kita ki perlu kapi nak ter biet umi ba jadi sotrun makata misimnya kasenjam kapangi o man pelong ya kaneka festival menta sini hanglo te katai ketika cikwa ini ban pelong ya kani ban pedi pai ba ya kapai ba ngilong beruspa sotron bami nang ni na po ka district ini de sotron bakian bobang kalau ni kwa ban pedi pai ba ini ban kot ban wer di nong sosnong kemudian po ka district kita sebar district lani sebar ba jelar bakin tip bakin recognize ba dari boy district kade ko wini district ko pendi lo bay na po bolong purely organic bakian Daun snem mementai kajingnya snem nyila khambun au arjar khat ra bangi sedang ya kaneka pineapple festival tinggi nang kumba khat santeli kisto e hawarjar khat khandai nyila yo kumba at public kisto e mentau snem nyila bun ajing sa kita ban one life food stall tamba kidon pat di snong bala petip kerki balon jinja kebakimla asyo ban re ngila yadon ya kumba menta kumba arpo nyukli kistol asper report de katahi mentangi tangi Inggris ngangit bagi snem gibanuan lo tangi tang continue ya kene ngangit ba baru sinong giba pemilu sotron kinesi mentana kecaka house nem arja khatra ngi pulong hanni kadeka pas pa nya pul ke bagi pulong hanni dia warja kendai ngira harus ngidang hat bahkan kan kami teman te pasti pelahe pelah te kitores lu galong katut baik bikin dulu kan ni galong senda jong di nasional itu te kadon sekali garus plan juga jibang di giwan kitores kini kita itu di Jakarta dong pakai tiak bah lah kering kitores bakin one bakin relax for bakin tips lagi ni ginong rap bakin dia open page ginong rap kini open ice mesin ginong rap bakin dia open leno tadi kata bisa ya penbilang begini girang pasong bagian perlu Sagwe dapat kaneka pineapple kata sisen bagi lasdang tinggi niat cakmat nomor ba kumang lai itu ipi ba kajing sanger kadao kulong ba kay wan no ani COVID de nang ni cakmat de ngin ya rekambe ya kane ngin pelong baik tinga hopefully ba agisnem panuan tengin kamle ba kami kena ba kami ikring susu tareng yo lagi jingarap hamtam na kili department yo development kam na tourism department na horticulture department tadi ki ay ka support kamot ngilala susu pan teman-teman ya kan festival by itu yapi kita kikenwon diba kan tungdan kami kelo kedawai hakapor bapdi thung yau ni sokrum jongpi kata habangi ong ka organic
produce jong ka state jungi ban na IT ka pulang ba impact ban pedep no ya ka kendon ban recognize no ya kata ka organic farming practice ka jong pi ban ai certification no ya pi nang bapin nang tray shushu ban pedha ya kata ka rep karyang kung kakamay kakaji jong kasnong tao kathan jong pi kung ban sepentip pi dari boy kalayo sautali kita ki cold storage hakaleng jong kani ka district but ni snow ba laga mapiru ki pane kani ka facility ka banyarap ya pi bapin kam penkrau susu yang imaret mariang jong pi Ini dan IIT, batas ngomba ke Department of Agriculture, kadon hangiru day nakadaw kabapidan kapapi. The collection and aggregation centers to Nilaton, Sibon, tambakidang long in the process, under process. Ini processing units yung pilu katuka juice kabagadi ketua wine kebagadi exceptional but kata boong i anali bangi dom kam kan handhold ki farmers ki jungi ba kinla ba kin market ki produce ki jungi kalay the biggest challenge ka bangi don hakmat jungi ba nasno ba nanta hakili ki kindet snem hadir ba kasorkar MDA Lalu ka 1.0 batmenta ka 2.0 ni kuat bangin ai dia fokus happy indigenous practices lani kita hidupong rupong kamay kaji yung di snong snong jungi kibadon siya bar yung di kapsol batas snow ba ki produce ki jungi kita dijinggi na ki mariang jungi Kilasang yo, ya ke-attention jong keperkai berakawai. Ngidon kamban penklan di processing unit hamari kethan di jong pi kaptam lelei. Lamar ba ka-shelf life lani kajing la ban im jong so turun hadin bapila on tiu na ki fair kalong limited ban ngidei ban yarap MP ban penklan di processing units na mapilakan pun MU so true bumi na diberi di jongpi batan haiki siya kapatay marokaway ngaya inong song jong kaligatan tang uwi tukulan magkakakalong nginle ya kabadan kam banle pantitim ya karep karyang na jongpi kamday syu kajung kumenswa hakaba Inong song kibe ya kakam sarkar. Kalau telah kata kajuk, kalau telah kata ka ayong berkesamoy. But EMLA jumpi, MDC jumpi, kinong yalang slong, the officers, rentakat na ngin persyang katala. Manpagklanyi kita pen ni jumpi. Manpagbiyangi kita ki equipment, kita ki mechanized agricultural facilities manped bapinla bapinyo ya kamay kakaji kurubit kurubiyang na kata kajing ay jong ublay ya kakendaw ka jaka kaputa kabasenso hado katakata kariboy kaladero kajaka kabalalang kataka tourism hub pero kita ki homestays but kita di tourism facilities di dalam ha kani ka area ka jompi hari boy ni agi boy rogan suar ni yuong ni usumbai dan berat kat kolong berkolong kayu area bless jadi kru jong play ya ka ndo ka spot kamariang ka penga Iwadut, kibatut, kiumpoli, kibasyam, kiboglay, ay kerpang, bungiyo, ya kani kacam, kapasuko, buat kawanitana. Kabadon, berupa potensial.
Nah, kemudian kalian kemudian ke potential, nam tourism, kemudian ke potential, nah kemudian ke pun kalian. Haba ni kenmau ya kini iki kau beli ke kerku kerpang. Laga de sotrun, laga de sunyam, lau de sing, lau de kuba, lau de thau, lau de gijur. Imarre per. Iban kinongret kini kijumi, jukumi. Jadi kerku belum boleh. Miso sorong kumui de kinong nikmat agak sambil boy. Miso kemenro pa ke distrik ke jumi ke kiu kapau de nabi di nongret. Di constitute duna ka pro persen ya ki longging ki longsen ki long song. Kung ganuksa ka daw hindi na nangilig benta isnong no pero berang ko ka sabi boy. Lanangin pet ya kibadon aga service kam sokar itu na. Kala bende bagi dan sadin, kala bende bagi melah dan komplit exam headcam ber. Sedikit susorong kan. Bagi dan kemarian kenyidan ke kendau ke bespok. Bagi red ngiriang ngijim Isuk dan step ini mengilai saya jaga train, mitre kita, nibam jasni, menit dalam dia nyelasat ikti kita, mikhet ujur so upai nuanra saying dari diksokumen, bat kerja hai, banlet, bantia, kidang step, banlet trepan. Nomor kata kini di koridor dong, kejindon di em apa kata berubah. Bat kali the unique identity kebengi dan kaba ngilay ban sosarong kung kinong sosarong ba ngilay ban penek persak ini.